Ke puli he nei, kua whakamōri mo talia he whono ke pule tu tōwanga ki waki, he tamata whakatu whono whakalatalata ke whakahui whā e wala he tuhi whakawi. Koi kumikumianga he mtakau pulinga hua ki he taha minute he whono iki pule ko whakakise whakahanoa. Mo tau hata ki anga mai he whahinga hua malolo sino, ke tonga ngau tinki whiwa ko kisi ai ki he wholo motu he Pasifika he tau mga hunei. Whakalawhalahi atu ko au ko Los Angeles ne holo, mo hanei hatu tolo tau wala tala tutupu ke lata ia mo pauli he pōnei. Whakamua, koe whakahikuanga he whono ke pule he aholotu he whaata puka male, ko talia me whakamōli he tau ke pule tutawanga ke ua ke mai mata whakatu whono whakalatalata ke whakahui whā he wala he tui whakawe. Koe mga aho nei tō nā kailiu aki atu ke he whono ke pule mai tutawanga ke tūru me whakahiku aki a tomali atu he hongfulma tūru e whaetapu. Ka whakamōri me talia he whono ke pule e tutawanga ke tūru aki tō mai ke tau tangata he motu ke whiwhiri mo e vili ke he tahawilianga koe referendum whakapiri tānia. Hanei whaulu e tau wala tala ia. Ke he matakupu whakamua ke hike he ngoa he palemia ke he Prime Minister, ko talia mo e omoi tokong fulmaono tau e ke pule. Nā kai talia he ke pule motu ko lilifu ko Olaf Toveve Jacobson. Ke he matakupu ke waake ke malikisi e numela he tau e ke pule, he whono e ke pule mai he toko whā ke he toko ono. Ko talia tokong fulma whā e tau e ke pule. Toko tūlu ne nā kai talia, poto ia e tau e ke pule motu ko lilifu ko Olaf Jacobson e mani whakaus manawa lui mo e ke pule haluftu ke lau ko tutuli heka. Ke he matakupu ke tūlu aki ke hiki e tau ke ngahua i e whono e ke pule mo he tūlu ke he whā e tau. Ko talia me o moe he tokong fulma whā e tau e ke pule. Nā kai talia he tau e ke pule motu o lilifu ko Olaf Jacobson e mani whakaus manawa lui mo e ke pule hatui ko Dion tau fitu. Ko talia me whakamōli osi he tau e ke pule e matakupu ke whā aki ke hiki e mata he ngoa he uru whakatonu lahi he whāhi sivi tupe. Mai longa e PCN News ka talia me whakamōri he tau tangata he motu me whono ke pule tō whakangahua tau hiki anga nei ke he whono ke pule ke hongfuma walua ke he mga aho nei. Ko tau se ai he mtakau ngā pulinga hua, taha kumikumi anga hā kua huli ai he tau mata whakatu whono, hangau ke he tau puipui anga he tau tuhi mauinga he whakatu whono. Kona kai lata ke whakailoa me whakapuloa whakahanoa. Kisi ai he pōua he whahata puka male e tahata, kua poki ai he tahalanga ki tohi mai he whono i ki pule. Hangau ki tau tupe ko talia he whakatu whono, ke marikisi haki ke lata mo e tau whakaholoanga he le puaka wao. Mai longa PCN News ko whakailoa e tuhi mo e ata nei ke he tau poko social media he matakau Niue Hunters. Koe mga hau ko mai longa e le kua nei, kua utakehe mai e tuhi nei he tau poko social media. Kua whakisi manatua e ki pule he matakau pulinga hua ko lilifu ko Crossley tātui, mo e te kitaki he matakau pulinga hua ko misina aida tālangi he kesi kia PCN. Hanei e staba vihi mo e tau wala tala ia. Tala hau mai e tau manatu he iki pule lilifu ko Crossley tātui, kua lata ke mai longa he tau tangatanga hua whakatu whono osi e tau puipuianga ke he tau whangamena pehe nei. Ke aua whakaonga whakahanoa mo uta whano e tau langaki confidential pehe nei. Pehe e iki pule kua ole whamle mole ma takau Niue Hunters, ha kua tōkau naka e whikau nei, mo mai longa e tau mata whakatu whono ke he puipuianga he tau whikau mahuinga he whakatu whono. Ne kumi atu e PCN News ke he matakau pulinga hua mo e tali mai e takitaki komisina aida tālangi he kesi. Pehea ia ko inga sia e tau tangatanga hua whakatu whono osi mo e tau langaki ke he Code of Conduct, ke mai longa e tau whakaongaanga he tau tohi mahuinga he whakatu whono kua nā kai lata ke whakailoa whakahanoa. Huhu atu ko e mai longa na kai he tau tangatanga hua whakatu whono e tau mata whakatu whono tohi ke puipui e tau whangamena pehe nei, mo i tali mai ai e komisina, pese ni he tohia ke he tau Code of Conduct, kai nā kai whakamahino ke he tau mata whakatu whono Criminal Law Code, si linga nā kai mai longa he tau tangatanga hua whakatu whono e tau whakatu whono nei. Mai longa ai ka holia he tangata e tau mata whakatu whono nei mo e maeke ke maua e whakahala ke he whale pui ke hoko atu ke tolu e tau tau.
Pehe mata kaupulinga hua, koe taha nei he tau mana kua manaki ke liu whakamanatu ai ke tau tangata hua whakatuwhana osi. Ke aua whakaaonga whakahanoa e tau tohi po ke tau langaki he tau tohi mahuinga e whakatuwhana. Tala hau mai mata kaupulinga hua, koe mahuinga lahi e puipuianga ke tau tohi mahuinga e whakatuwhana ke mata kaupulinga hua. Tō ngā hua whakamaloloa lau tolu ke mailonga he tau tangata hua whakatuwhana osi e tau whakaholoanga ke tūmau e whalanaki he tau tangata he motu ke tau puhalanga hua he whakatuwhana mo e tau tangata hua whakatuwhana. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Ko mai ke tau tangata fisi ne nonofo mai ke he motu ke tau se e lau tolu taha whakaholoanga ke whakawhileweia ke komisina toko lunga ha fisi ke Niue ko lilifu ko rotu inoke ka bua bola he awhiawhi lotu he whahita puka male. Ko lilifu hukui he whakatuwhana he motu ko fisa nei ki Niue mo e ko awhiawhia lahi e tau matakai nanga fisi ne nonofo menga hua ke he motu ke whakawhileweia mo e lilifu komisina. Ne whakahoku ai ke he whale tāfua polosea i whanua kula e whakawhileweia nei, kua whai i whakatutalaanga lau tolu mai komisina ke he tau ngahua ha lau tolu mai tau momui i whakawhikau he nofo mai ki Niue. Whakatutala i whoki ke he whalu he tau mana ni kua uka mo i kai kanau ai ke he whalu tau mngāho. Taha he tau mana ni kua uka he talahau mai he takitaki he Fiji community ko Peni Rarasea, ko e tau whakafōwanga he tau pepa o whenonga mo e tau visa. Kua whakakise whoki e tau manatu he taha he tau takitaki he matakau he tau matakainanga fisi he motu ko Jenny Taomba. Pe he mai a ia lahi a whiawhia mo e mahuinga kua whai komisina toko longa mai he motu ko fisi ki Niue. Whakatai ko e molea onongo fulu e tau tangata fisi ne kua nonofo mo e ngahua ki he motu he tau mngaho nei. Toko tolu i lau tolu ne ngahua mai matakau whakapuloa. Koe katowhaanga koe komisina he motu ko fisi ki Niue, ngahua mai nofua ia ke he maanga ko Wellingtoni i New Zealand. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Ko hātaki atu e whaenga hua malolo sino ke tau tangata Niue, ka manaki ke ua tupo ke whenonga atu ke motu ko Samoa, ke mai longa i tonga ngāo tingi whiwa, ne kua lauia e motu ko Samoa he mangaho nei. Ko hataki mai he takitaki he whaenga hua puipuinga ngāo ko Kuselda moko ia. Tongana ia ke tau hokotaki, anda ka moa mai he moti Samoa, haka mga honei ko hahai ai e tokolonga i to tangata ne ko moa he ngangau tingi whiwa, si kamata mai mahena na November he tau ka mole, o ki sia e ko USA mo limo fulu ia lau tolu e to matakainanga, ne ko moa e to whakamolianga ke ngangau tingi kise ko e mahena ha a pelela, ne kua kisia e koe walunga furu e tangata ne kua manaki nisi moa henga ngau. So koe mga honai whai i loanga whoki ni e whaenga hua ke he whalu e tamatakainanga ne kua mamanaki ke watu ke he motu ko Samoa, ke lata ia mo i halau tolu e tau whakakwang. Pia whoki ni mo e whalu e tau ofisanga hua ne mamanaki ke he watu ke he tau katofa e tau whanoanga ke he motu nā whoki. Koe liu ni ke whawhangu mai ha tau tolu e tau whakahaloanga pui pui. Ke kaeke ka watu, ke motu ko Samoa, ke tātu e tau koloa ke puipuia ke hamtola tau sino tunga ia e tau insect repellent, si kaeke ko nā kai maloloa kai, he nofo atu ke he motu nā, ke whakailoa atu ke he tau ofisanga hua e whahinga ho malolo sino. Si pia whoki ni ke he mangaho, ka liu mai ke he motu, kaeke ko whai whakamailonga, ke he hao malolo sino, haka ngā ngāo tingi whiwa, ke whakailoa whakamawhisi mai ke whahinga hoa malolo sino ka hoko mai a kai ke he motu. Ke he aho tūloto he whāhita pukua male, ko mai ke he tau ofisanga hua whakatu whono, mo e tau lilifu he whono ke pule ke whakalataha atu ke he whale taha whapolosea mai he whangianga he tau lākau hila VHF. Kua whakatu e tau lākau hila VHF ke he katoa e hongwhulmaua e tau nautical miles, kua whanowiko ke he motu. Si hana e tau walatala ia. Ke whamatalanga he ki pule he infrastructure ko lilifu ko Crossley tātui, pe he mai a ia lahi mahuenga e tau lākau hila VHF ko mai ke lewe ki mai puipui a tau tūru he motu mai tau ngahua kawatu ki tahi. Ko whakakise tau manatu whakaue he lilifu ko tātui ke whakatu whonoha New Zealand, ko whakatupe e tau matangahua nei pe hia whoki ke he Maritime New Zealand mai tau ngahua te kenolo.
Nenga hoa atu mtakau mai inisilani mo Telecom Niue he whahita puka maile ke whakatū e tau lākau hila VHF ne kua whakamauhifo he tau pōwhana I kaho sekena mo la kepa. Koe tau matakau ngā hua whakatu whono ne kua putuia ke he tau whakaholoanga nei, koe whahinga hua he tau pere oafi, whahinga hua whanua tō akau me fusika, whahinga hua leo leo si pia fōke me matakau ngā hua Telecom Niue mo PCN. Lahi e whiawhia e tau tangata he motu ke longona mo e kisia ha tau tūru a tau whanau whakaako ke he tau anga pulotu kua whakausi mita ki halau tūru a tau whakakoanga me maua halau tūru a tau pepa whakaako koe tau degree. Ke whahita puka mole ko kisia e whata mai he maanga ha tuapa ho motu ko Harriet Sionetama ko whakausi hana tau whakakoanga ke he loa he anga pulotu USB I Emilis I Vanuatu. Kua lahi whiawhia ke sia fōki hana a whowhowanga ko moe I e whakamailonga ko e tama whakako ni tūtokolunga ke he hana wahenga. Ko Harriet koe taha mai he tolu seo me himungu whuluma one tau tangata, kua whakausi mai maua halo tola tau pepa whakaako. Ko ia whoki koe taha he tau whanau whakaako ke he tau scholarship manaki mai he motu ko New Zealand mai tau whakakoanga he atu Pasifika. Pese ni he lauia e lalolangi ke ngangau ko visi hong whuluma hiva ke mga ho kwa mole, kai tumaua ngaini a Harriet ke hana tau whakakoanga ke he tau puhala ku peanga hila. Lahi whiawhia tau mga whao mai tau kapisinga ha Harriet, kai mua atu ke hana tau mamatua ko Sione Pokau mo Pat Sione Tama, ne kua watu ki Vanuatu ke lata mai hana aho whakawhauwhauanga graduation mai he aunga pulotu ko USB. Kua lewa whoki he na kai whai tangata Niue ne whinatu whakaako ke tau whakakoanga loea ke he aunga pulotu he Pasifika tonga I Vanuatu. Sarai Mangawa, he PCN News. Ke he pō whalaile he whahita puka mole, kua mai ke mtakau he tau pisinisi he tau whiwhine po ki Niue Academy for Women Entrepreneurs, ke whakahoko taha kese ke he commercial centre I Alofi. Ko kisia e tokolonga he tau tangata ko mawhisi atu ke he mākesi nei, ne kamata he matahalaona he mga hua whiawhi. Ko mai ke whuki a PCN News ke whakalataha mai taha he tau tangata, ne kua takitaki e tau whakaholoanga nei, ko ia ko whiawhi Rex ke he whiawhi whalaile kua mole. Koe trade fair, whakaingoa I lalo hefo he whakakoanga ha tau tolu, kai whakaingoa mo tolu koe Friday night market, koe mākesi whakahoke pō whalaile. Ka kano, hane mai longa tau lawe he tau mumui, he tau mamatua whiwhine tau tolu mai tau whine si uta mau tolu ke tau tulane a tai, e a tā osi, but whakaoho, whakalahi ke hoko mai ki whakakisi halau tolu mai, whoki mga aho ke, ke asihaki halau tolu a tau mahe misi, whakahingoa mau tolu koe Dream Builder, e whakakoanga nei. Manako lau tolu ke kumi taha whale ke lata ni me tau pisinisi he tau whiwhine, he tala hau mai e whiawhia. Hai ai whalu tau pisinisi, he whalu tau a whine ne manako ke whakatu, fuau angangiani, si kumi a mautole mga o nei tā mena mahuinga lahi koe taha kaina, ke au loa kau whalata mautole ke whakafua, e tau ko loa ke inga sia mautole moe kaina nei. Kua whakaholo whakahanga e tau amamana ki anga he matakau ke watu mai tau taonanga anga whakamotu he Pasifika, kua amana ki ke whakahoko ki Hawaii, he aho ono ke he aho whamaono he mahina ha uni ka hau. Pe he mai uru whakatonu ha taonga Niue me te kitaki he matakau ko Mura ne Tama, ne ka mata halau tolu te wako kōli, mai lolongo he mahina ko Māli. Pesini ko kisia whalu e tau mena kua uka ki he tau amamana ki anga, la he whiawhia hana he tau hau mai e Mura, ke he tau malolo me manako he tau tangata he matakau ke lata mai whanonga ke he tau nanga. Katoa e toko whitung whamawha lau tōru he matakau, ne kua amanaki ke whanonga atu ki Hawaii, he tau hau mai e Mura. Ko e taunanga anga whakamotu he Pasifika po ke First Back, whakaperitania. Ko e taunanga ko mua atu e lahi he lalolangi ne ko mai ke he tau atu motu he Pasifika ke kau whalataha ke whakawhiawhia mo e whakakise tau anga whakamotu mo e tau tālene he halau tūlu a tau motu. Ko kisia tokalonga I tau tangata mo e halau tūlu a tau lanu ke he kehe mo e furufuru ala ko whalataha atu ke he tau whiua laka hui he autoloto ko a male mai tau whanau Niue tolomaki autism. Kua whakatutala PCN News mo e taha he tau matua whiwhine ne kua tau se tau whakaholoanga nei ko Shoni e tuata. Tau se matolo e lakaanga ke lata mai tau tama
ne lauia ke autism, ke whakakisia ke mautolo na whai le kope nei I Niue. Ko whakaosi toa I tau whiua Rugby League toko hiva he awha iuma he whaheta puha male ne whakahoko ai ke he whanua aonga I tua sea ha kupu. Ko e matakau ne ko tūma tau whiua ko tuapa, ko mai ke tau puki ata PCA News ke tapaki tau whiua nei. Lahe vihu me makaukau tau pele he tamtakau ne wha, ko whetoko atu ke male toa sea ha kupu, mai whiua whakahiku he 9th tournament. Ko ki sea makaukau me mahomo atu tau puhala pele, he tau tangata pele he tamtakau ne wha, ka whakatatai atu ke tau wha hi tau mole. Kai takani e kautu kia tuapa, tu ua kia vasele tu tolo alofi me tu wha kia ha kupu. Ko mai ke petene he mtakau ne kautu ko tuapa tō masi ita ke whakakise hana tau manatu ke tau whiua nei. Kamataanga mutu he kim whakapa hoko me kim hiu he tū. Kwa vihu ni ka tu pere mutu ka pin tu manga fuki. Vihu ni pere mutu he whakapa. Vihu ni kaua vaseri. Ombu fuki ni kaua vaseri a kupu mo arufi. Kai totai mitaki tu pere tu whanau I kisia. Ko ia ne mau tangata pele ne mua te mitaki mai tau whiua katoa ko Frankie Valiana. Mo ua whoke ia whakamailongaanga nei mai mtakau hatuapa. Ko ia ne mau MVP hawasele ko Chadson Siakimotu, alofi ko apisinia whakausi manavalui mo hakupu ko Jack Felesi. Ko whakakise tau manau tu whakaue he pelesi teni mtakau Niue toa motu Rugby League ko Zach Smith. He whakaue ke tau ramatai mai tau matakau ne wha. Hako lautoru, aua lautoru si whai tōna mene ai. Ane mena ai whai matakau ke pere, tō nā kai pehe nei e whekau nei. Kai lahe whakau e kia lautoru, me lahe makaukau e whanau ke whiua nei he mga hone. Ko whakaue atu e komisi he Niue Rugby League tō motu ke lautoru osi, ko alangmatai ke whakahoko e tau whiua nei. Sarai Mangawa, he PCN News. Si pehena hado tūru do wala tala tutupu ke lata ia mo e awhiwhi nei, no nofa mai munui nai pōtō liliu whilewe ia ke tawaha ne ngālo mai mua.